zadnji segment ovog duge večeri, jer mi smo ovo počeli, mi smo tu došli u 4:30, sad je 10:30. 27.12. 27.12. Svima koji će tek slaviti Božić, sretan. Da, sretan Božić i ovima koji su slavili i koji će slaviti. Zadnji gost nam je gospodin Marko iz Discord, recimo grupe, foruma, kako se to već zove, Biciklisti Hrvatska. Šta je Discord? Tko je Marko? Tko su Biciklisti Hrvatska? Koliko vas je? Šta vi hoćete? Šta je to? Pa, to sam ja, ništa. Ja sam, da kažem, biciklistički rekreativac, kao i vi. Volim biciklizam i to. Što je Discord? Discord je zapravo bio zamišljen kao, da kažem tako, kanal koji je skupljao gamere tada, nikad prežaljenog TeamSpeaka, koji je trebao tada zamijeniti taj TeamSpeak za ljude za voice komunikaciju prilikom gamanja. Kako je Discord sam po sebi se širio i da kažem tako, razvijao, tako je postao jednostavno aplikacija koja se širila po pitanju kategorija i kanala, koji su se onda mogle razdijeliti na ostale teme, nebitne. Znači imali smo ovdje kanal za razgovor, imali smo ovdje kanal za nekakvu međusobnu komunikaciju i možda kanal za gluposti, mimovi i slično nešto. I ideju sam zapravo pokupio sa jednog drugog kanala na kojem sam bio, gdje mi je bilo jednostavno sam gledao, odnosno dopisivao sam se cijelo vrijeme sa ljudima koji su, naravno, više manje iz Amerike, koji su se konstantno slali su slike, dogovarali su se za vožnje, nekakvi bike online dealovi, ko naš Bike24, Bike Discount i slično. I u jednom trenutku sam se zapitao, odnosno potražio sam da li tak nešto postoji kod nas. I onda ima ta jedna web stranica Discord koja je u principu tražilica svih registriranih Discord servera, kanala, kako god. I skužio sam zapravo da nema maltene ništa hrvatskoga. I onda sam jednostavno krenuo, šerao po tim našim face, znate sami ove grupe gdje se prodaju dijelovi i slično, javljao se dućanima, klubovima, ne znam, administratorima nekih tih svih grupa i slično i tako je to jednostavno se spojilo u zajednicu koju ste sami. I koliko nas ima? Trenutno nas ima 730 je na Discordu. Duše bila jedna nova opcija koja je došla pa sam ja izbacio sasvim slučajno jedno 500 ljudi, sjećaš se toga, Pero? I tako jednostavno zapravo Discord je pokrenuo neke druge stvari, Strava, Zwift klub, Instagram profil, Facebook stranica i YouTube kanal koji nisu pretjerano aktivni kao vi. Ali nadam se da imaš i na Redditu kanal sa 0%, ja mislim. Da. Ja sam se pričlanio. Znaš što sam sasvim, ne znam na koji foru, jer sam napravio sam Reddit profil sa Biciklisti Hrvatska i sa svojim osobnim, jer su bila dva, kao, ja ne znam da li je to povezano sa IP adresom ili čime, ali su mi blokirali dva profila, tako da u principu sam banan na Redditu, pa evo. Ajde da se vratimo natrag, postojali su znači već onda, ne znam, Drop Bike forum je bio, to je sad davno ugašeno i neprežaljeni bi rekao forum, jer je stvarno bilo guštamo čitati materijale. Drop Bike forum je bio, bio je dobar. Imali smo forum HR, gdje smo se ja sam osobno Josipa upoznao na forum HR-u. Na moju žalost. Prije Discorda je to bila prilično aktivna zajednica. Da. Imao si Facebook grupe, imao si znam šta. Zašto, di si ti vidio potrebu da se preskoči taj forum, recimo, i da se grupiramo negdje drugo? Zapravo sam, znate, obojice, sjećate se Zegenika, tipa, evo, njegovog naviska, i Sale, naš Saša, Recycle, iz Rijeke. Sa njima sam bio dugo na PC Expertu i onda je to, imali smo temu, dole je bio pod razno, off topic, gdje je bio ujedno i biciklizam, među ostalom. Znam za taj topic. I znalo je ali je, i to je jedno vrijeme bilo jako aktivno, ali s vremenom je došlo do toga da dečki, je li neko za vožnju na Sljeme? I ti meni odgovoriš nakon 2 tjedna. I meni je to bilo mislim, znaš ako se želim voziti, daj da se dogovorimo danas, sutra, idemo sutra prekosutra na vožnju. A Discord je, jednostavno,
kako bi rekao, servis koji funkcionira u real time-u. Znači, znate i sami, ti si rekao još da je tebi jedno vrijeme bilo to teško pratiti, jer ako nisi tu, fakat puno toga propustiš, a dok recimo na forumu ti se možeš vratiti i po onim hashtagovima, odnosno datumima, ti nađeš da je Pero, ne znam, 23. Danas nam je 27. 28. napisao, da li bi neko, ne znam, iza nove godine, 2.1. išao na vožnju. I ti ćeš vidjeti, a na Discordu je to već otišlo, izgubilo se negdje. Čak se mi na forumu nismo dogovarali toliko za vožnje, jesu oni u početku, ali ja od 2016. od kad sam, više je bilo prepričavanje i dijeljenje iskustava. Ili to, da. I meni je to bio gušt čitat i ja uvijek vapim za novim sadržajem. To je bilo jednostavno pronaći. I ja se oduševio Discordom jer odjednom tolika količina ljudi aktivno piše. Ali ono što sam rekao, ako me nema 2 dana, ne mogu više pratiti. Ta brzina je prednost, slažem se s tom 100%, ali meni koji zapravo više volim čitat nego pisat je malo prebrzo. To je onaj dio gdje smo onda našli kada smo složili one dijelove, mislim u početku je to bilo više manje, ja se sad više ne mogu sjetiti, bilo je možda par kanala, par kategorija, pa se to sad malo razdijelilo, pa ima i ne znam, neko možda piše, dobro, sad u zadnje vrijeme malo je onako manje aktivno, možda zato što je zima ili su se ljudi jednostavno i zasitili, kao i svega, ali smo onda i presložili kanale i kategorije, da imaš dio gdje ti možeš opisivati neku rutu koju si vozio, recimo, Tibra to zna, Ratko to zna raditi, ne znam ko još znao raditi. Onda smo imali one dogovore za vožnje, pa brzi dogovori, evo za sat vremena sam na Ceneru, da li neko želi na tome smo više manje, sjećam se, svi radili. Jer ti kad si oglasio, na forumu si prvo bio rekao da je kanal aktivan. Onda je bilo baš šta kažeš tih, ne znam se zovu podkanale ili šta već grupe, možda 2-3. I znam da si onda napravio hrpu, pa je bilo brisanje, preslagivanje. Ajmo reći da je nešto što nije bilo relevantno ili aktivno, nije bilo ni potrebno. Ali smo zajedno, ajmo reći, slagali da to bude onak da zadovolji svačije potrebe. Recimo zajedničke narudžbe, recimo mislim, zna mi se često desiti, tipa znao sam na PC Expertu tak nekim stvarima, pročitati ljudi ili Gradecova na Facebooku, ja vozim, a ti. Ljudi znaju pitati ili neko ikad naručivao sa Bike 24, znači to sam doslovno prije 2 tjedna pročitao. A mi smo znali, imali smo onaj kanal, što ga imao, zapravo ti si baš neki dan neke napisao mislim da Bike Discount, za zajedničke narudžbe. I onda smo se jednostavno tako I onda uvijek nekak imaš biciklisti su pošteni ljudi, niko te neće prevariti. I tu sa tim zajedničkim narudžbama se isto taj odnos sa drugim biciklistima nekak gradi. Jer u pravilu, nas će 2, 3, 5 nešto naručiti, ali se moraš naći s ljudima da bi to nešto što je naručeno se prebacilo, da. Daj samo objasni šta su ti kanali. Znači, Biciklisti Hrvatske je taj glavni kanal ili ti ga server, a šta su ti dodatni podkanali? Daj to malo za nekog ko prepučuje za Discord. Pa znači u principu, imamo kategorije. Znači, kategorije bi bile, ne znam, dijelovi i oprema i sad su tu oprema, dijelovi, odjeća, obuća. Znači, svaki taj, kako bi rekao, svaki taj segment, da kažem, biciklizma, uključujući sve podkategorija, recimo. Molim? Podkategorija. Glavno znači, ima svaki taj segment ima što ti kupuješ ili nebitno šta, ima svoj kanal kategoriju gdje možemo onda o tome raspravljati, pisati, tražiti savjete itd. I onda naravno imamo onaj dio gdje je off topic, gdje ne znam, tu je sad road, pa su tu jedno vrijeme raspravljali breveti, Tour de France i slično. Ali u principu znači poanta je da unutar te kategorije, znači kategorija su dijelovi i oprema, znači tu raspravljamo, ne znam, možda o nekim komponentama, Perinoj tenisici, cipeli, pardon, ovoga... Ona koja smrdi. Da. Dresu i slično. Da. Ali isto tako i kad razvijaš to si vjerojatno iskusio, velika granulacija toga isto nije puno. Ne, nije, da, zato što ono što si malo prije rekao, gdje smo došli do onoga da smo brisali kanale koji su bili aktivni, odnosno besmisleni. I onda smo probali to nekako sve objediniti, odjeća i obuće tu, dijelovi i oprema, znači to se podrazumijeva maltene pod sve kotači, vilice, ne znam, čak i pedale i slično. I odjeća i obuća je bila dresovi, gornji, donji, bibovi, cipele i slično. Majice ovako, kako si ti rekao, kaže za Bertio. Da. Odlično ti je ime, jer je jako jednostavno. Ja uvijek imam osjećaj, kad si u niši, to je moja teorija,
simplificiraj ime svog brenda maksimalno do bola. Zato se mi zovemo biciklizam.net. Htjeli smo HR, ali Bogu hvala zauzeto je. Ovaj taj od kojeg sam ja pokupio ideju američki je bio, više se ne mogu ni sjetiti imena, više se ne mogu sjetiti jer je nažalost obrisan, ne znam više ni razloga, ali mi je bilo ono, htio sam objediniti općenito ljude iz Hrvatske, jer sad ono, ako se ja fokusiram čisto ono kako sam ja većinom vozio MTB i šumu, to će biti baza ljudi koja je... To je niša u niši. Da, i možda sad neke druge stvari koje recimo evo zajedničke narudžbe neće biti nekome zanimljivo, jer će vidjet će server, kanal kako god i skužit će ok, znači ja sam cestovnjak, ja tu nemam šta raditi i obrnuto. Tako da sam išao nekako ono da grupiramo, generalno biciklizam u Hrvatskoj. I ti si tu, moram ti priznat, kreirao jednu pravu malu zajednicu, malo veću nego malu. Ovaj zagrebački dio u početku su, dok sam ja bio aktivniji, sad to više stvarno ne stignem pratiti, pa nisam aktivan, podržavam, ali me nema. Bili su zajednička pića petkom navečer, ja mislim u Bonku. Da, ove godine se to malo razvodilo, ali se sjećam, mislim da je to bilo, sad ću vas lagati, mislim da je to bilo jedno prvo onak službeno druženje, veliko, i tu nas je bilo pa jedno 30 plus. Bili smo u Garden Breweriju i bilo je zabavno noć. Nisam tu bio, ali recimo bio sam u Bonku par puta, jednom sam čak slučajno došao, bio sam na sastanku i onda sam vidio onak, gled, tamo sjedi u kutu 15 faca koje poznajem, jak sjedneš. I bio sam i na vožnjama, Tomislav se zove čovjek, zaboravio sam mu prezime i Nik. Tu je blizu. Bili smo skupa na Jarunu, bio sam s mnogim tim ljudima na vožnjama, jako lijep community, a ja nisam aktivan. Mogu misliti kad je neko aktivniji da je... Kakav bi tek bio da si ti aktivan? Mislim nije to pjesnik htio reći. Zapravo mislim da se razvilo jako puno novih prijateljstava, pa to da. Osobno i meni. Tako da, mislim, smatram da je djelovalo dosta pozitivno. Naravno smo mi uvijek znali raspravljati o nekim Pero temama koje su onak kontroverzne i slično, jer na kraju dana smo opet zajednica random ljudi koji onak pričaju. Zna se to propisno zakuhat. Propisno se zna zakuhat. Kad ti tražiš savjet. Pogotovo kad ja tražim savjete, da. Gle, to su ljudi koji veže biciklizam, a sve ostalo može biti različito. Uvijek imamo onaj dio koji je glavni kanal, chat i random chat, gdje onak doslovno pišemo svim glupostima, uključujući probleme u državi i ne znam šta sve ne. I tu dođe do tegoba. I tu dođe do zanimljivih stvari. Ja mislim da ti problemi... Gdje Pero pita za savjet za auto, pa onda to krene. Problemi u državi su još najmanji. Najmanje je nešto šta kuha sranja, da se tako izrazi. Ali uz to bih htio naglasiti da se razvile, bile su jako lijepe suradnje, gdje recimo Decathlon nam je ustupio bicikl za giveaway, Marko iz Ciklocentra mi je bio riješio Sigme, smo imali za giveaway, Petra iz Endurance je bila riješila poklon paket tih izotonika, napitaka i gelova i slično. Pozdrav Petri. Da, tako da bilo je fakat još, evo ne mogu se čak ni sjetiti sad ovak na pamet. Rike torbe su ti isto, jel tako? Rike ima torbice, svoj podkanal, Saša Lisec isto. Sa Sašom sam imao suradnju, sa Sašom iz Recycla smo imali isto besplatan servis nam je riješio Iz Rijeke. Da. Pa to mi je zapravo bilo sljedeće nekakvo kao podtema, koliko su ljudi to prepoznali. Jer ono što smo pričali malo prije vani nas dvojica, jer ko bi mogu slušati Perake i njegove brevetaše, morali smo 45 minuta se smrzavati, dragi moji gledatelji, kroz koju mi torturu prolazimo. Pa ti puši cigarete, biciklistu. Pa moram, sad sam te odruko, ništa. Jedan čovjek se diskleda, nikakav biciklist. Skoči ovak na mene pred kamerama, moram... Davno meni jedan trener biciklistički rekao, od tebe nikad ništa. Ima to 15 godina, vjerujem. A vidi, ti si do gura. A evo gdje smo. Jer to je naoko mala zajednica. Samo 500, 600, 700, 800 ljudi. Ali to je specifično 500, 600, 700 ljudi koji prati isključivo biciklizam. U tom Discordu nije niko ko nije biciklizam. Bio bi lud. Pa da. Kako su to prepoznale firme i to?
Pa evo... Ne moraš imenovati, recimo neko ko to odbije, ne moraš to imenovati. Ja sam se u principu sasvim random, baš onako isključivo za zajednicu, neke stvari sam sam financirao, pa sam se baš isključivo javio, bilo mi je drago da je ljudima prate, podržavaju i slično. Kažem, Decathlonu sam se javio s namjerom da ja kupim bicikl i kao eventualno njih stavim ko da kažem jednostavno, ružno će možda zvuči, tako neko njih vidi, ko marketing za reklamu. Na kraju su mi ustupili besplatno bicikl. Marko mi je također ustupio besplatno torbice. Damjana mi je dala torbicu za giveaway i stvarno bilo jako prekrasnih suradnji. Gradec je recimo za Gran Fondo isto bio riješio ove, kako se zove, tikete, jel? Kotizacije, pardon. Tako da bilo je, evo sad se ne mogu čak ni sjetiti svih, jer stvarno je bilo jako puno lijepih suradnji, gdje su ljudi ustupili s tim nekim stvarima, Saša sa servisom besplatnim i slično. Sad, zbog nekih privatnih stvari ove godine sam malo zanemario, jednostavno sam stavio sa strane jer svašta mi se dešava u životu, ali sam rekao sljedeće godine ću se opet malo više pozabaviti možda nekim novim suradnjama, nekom drugome se javiti pa da vidimo da se i dalje to gradi skupa recimo s vama, kako ste napravili ovaj svoj dio. Jer biciklizam je, uz to što je mnogim ljudima je rekreacija, commute do posla, nama hobi i ljubav, tako je zapravo sve zajedno. Tako da... Ti sad kad nemaš toliko, što si rekao, ove godine si malo usporio, ali svejedno zajednica je samo dostatna, da se tak izrazim, znaš, sve funkcionira bez tih nekakvih vanjskih intervencija. Nema giveawaya i toga, ali... Znaš. Pa zapravo sam ti čak neki dan gledao na Instagramu da od prošlog Božića sam imao možda 4 objave. Jer jednostavno zapravo nisam imao vremena, nisam više znao šta bi objavljivao i zapravo zadnjih par objava je čisti giveaway, da. Ali da, nadam se da će možda sljedeće godine opet biti neka suradnja po pitanju možda neke utrke Gran Fondo ili slično. Tako da ćemo opet možda u dogovoru sa nekime da ćemo riješiti možda nekakav giveaway i onoga što se tiče same ulaznice ili pa bilo čega. U principu da se sport sam po sebi razvija kod nas. Potiče ljudi na biciklizam i slično. Da. Mi smo tu otvoreni za suradnju bilo kakvu. To govori u svoje ime. Ja sam ovdje otvoren za suradnju bilo kakvu. Bili smo mi tu na piću sa Lukom iz cestovnog huba kad smo pričali o mogućem kvizu i tak dalje. Da, vidiš, to je recimo... To je zanimljiva ideja. To je ideja koju smo čak ti kreirali u drive-u Excelicu da bi krenuli slagati pitanje i evo, nažalost, ja sam Bože moj, svašta mi se dogodilo među vremenu u životu pa sam kompletno to malo zanemario. Zvonko je, da se ovim putem zahvalim što nas je ugostio ovdje, podržao ideju i čak je rekao da bi ustupio nešto sa nagradama, ali sam definitivno za da tu ideju realiziramo. Da. Na što bi ja sa naše strane, recimo, mene kopka da probamo streamat stvari. Želim ići uživo s podcastom danas, sutra, to mi je velika želja i ambicija. A htio bi i takve stvari, to bi bilo ludilo mozga kad bi to streamali uživo na YouTube kanalu. Misliš tipa kviz? Kviz. Pa nije loše. Ozvučit voditelja. Stream sam po sebi, pa nije loša ideja, ali da, i kviz, pa možda vjerujem da bi ljudi gledali, da. Pa, sad opet, znaš, publika kod nas, po pitanju biciklizma, jer to su sve izvodilo na našem jeziku, je opet minimalna. Mala je. Ali mi nemamo... Podrška je... Imamo mi, naše govorno područje je po pitanju YouTube kanala šire od okvira Hrvatske, znaš. A dobro, mislim, ajmo reći Balkan. Balkan, da. Ali gledaj, je mala i nema tu sad, niko od nas neće zaraditi ništa od ovog podcasta. Ma mislim, ja ti mogu poslije pokazati koliko mi zaradimo. Da, ma ne, jasno, znači, nije to ideja, naravno. Dok tu platimo piće i ovu hranu i ove sve gluposti, dođe nam neko par 100 eura. Još smo dužni zvonku. Pa da. Tak da, ali bilo bi mi gušt to producirati i dat na YouTube da ljudi to vide. Da vide da ima neka budala koja je napravila kviz, da vide da ima budala koji su tu. Da taj community postoji. To je bitno. I da nije sve samo nogomet. Pa dobro, ja nogomet obožavam. Ja baš nogomet nekak ne volim.
Pa mislim, evo, najpopularniji sport kod nas, nemoj to govoriti, Josip je baš ovoga... Ma ne, nemam ništa protiv, ali kažem, meni je, sad ne znam da li će netko ajmo reći, bitniji vidjeti vaš ovaj video koji snimamo, ali mislim, ima jako puno benefita što zdravstveni, što ovako općenito u biciklizmu, da ne pričamo financijski, recimo za grad, državu, koji su neke države poput Slovenije, vaš kolega koji je bio ovdje iz Slovenije, koji su to prepoznali i iskoristili. Što je i sam čovjek nama u Pohori u Mariboru rekao kad bi ljudi znali koliko mi zarađujemo od biciklizma, da snijega nema, mi skijanje ne bi ni imali. Znači, samo bi isključivo gurali biciklizam. Mislim, sad sam malo glupo nadovezao. Ne, ali ima smisla. Ali jednostavno su ljudi prepoznali taj potencijal i iskoristili su ga. Što turisti, što se znalo desiti i kod nas, da često sretnem na Sljemenu, znate sami kako to ide uvijek kad sretnem nekoga, bilo hike, bilo na biciklu, uvijek te svi pozdrave. To je tako na Sljemenu te svi pozdravljaju. To je hike općenito. I pozdravim čovjeka i skužim da mi čovjek kaže hello, da uopće nije naš. I da je jednostavno turist koji je došao ovdje jer je negdje možda na Trail Forksu ili nebitno gdje vidio za naše staze, ceste. I kad je već tu, došao možda na more, odnosno sletio u Zagreb, slučajno sa sobom ponio je i bicikl, jer se i planirao voziti. Mi čujemo iza leđa, to je ona budala kaj snima onaj podcast. Često sad. Da. Tako da ali živimo radi ona dva pozitivna, kao gledao sam vas, znaš, to je ono što te diže i motivira za dalje. Ne, mislim da stvarno i kod nas ima dosta potencijala za biciklizam, evo kako smo sad s Andrejom pričali da ima 25, pa vam te rekao, ako sam dobro zapamtio, jel da? Tako nešto, da. Znači da ljude to očito zanima, zajednicu koja je uključena u taj dio, u tom gradu, tom mjestu gdje god je to izgrađeno, očito to zanima. Mislim, ja osobno znam kod sebe u Velikoj Gorici, taj pump track koji mi imamo, da stvarno zna biti pun djece, jer smo često znali tamo doći, pit pive, ali djeca se voze. Ali postoji taj termin u prometu, valjda nešto što se zove induced demand, u smislu napravite i doći će ljudi. Pa da. Build and they will come. Da, jer kažem, danas su, hobiji su jednostavno, mislim, ljudi traže bijeg od stvarnosti nekakav. Svaki sport ima svoju publiku i mislim da je stvar o tome da tek kad čovjek neke stvari proba koje nikad nije mislio da bi mogao voljeti ili voli, to se nama desi. Kad sjedne, jednostavno sjedneš na bicikl i mislim, ja se sjećam, nama je bicikl prije ko klincima bilo da dođem do tebe, do frenda, tu smo ping pong šamarali ili smo otišli negdje na igralište, na nogomet i na kraju je došla je krizma, ti si dobio, ne znam, novog kartela sa serom, ovaj je dobio ovak i onda smo počeli proučavati kompletnu terminologiju bicikla, dijelove i slično i postalo je sve zanimljivo, tvoje kočnice ne koča, ti imaš rim brake, on ima diskove i tako je krenulo A to je tako je bilo prije, a sad taj nekakav socijalni aspekt toga što smo mi imali, gdje smo se nalazili na ulici, sad to preuzimaju te društvene mreže. Nažalost. Da. To nam je bio prozor u slobodu, jer smo s tim biciklom mogli gdje smo htjeli, kao mogli smo do grada, bilo gdje smo mogli otići, makar nismo smjeli. I najbolje tada, ne znam ako se sjećate, ja se sjećam koliko sam puta doslovno slonio na ogradu od tipa susjeda, ali ne znam kome sam već išao, mislim susjeda. Kažem susjeda, mislim kako sam odrastao u Velikoj Gorici, svi smo bili u nekom krugu od 500 metara, ali s biciklom si kao imao malo vožnje. Ali si bicikl naslonio na ogradu i nisi morao razmišljati o tome da će neko sjesti i produži dalje. Danas je to malo drugačije, nažalost, ali... Ali evo, svidjelo mi se što je Kvasina rekao večeras, da mu klinci na biciklistički trening dolaze biciklom iz cijelog grada. Jer šta se događa recimo danas u nogometu, kako živim pored jednog kluba i onda vidim roditelji dovezu dijete na trening, mali iskoči, mali uopće ne ide u klub, u slačionicu, nego ga dovede ispred terena, mali je već u kopačkama, odradi i tata ili dođe po njega ili ga čeka tamo, odmah uleti. Nema da su oni zajedno u slačionici, nema zadirkivanja, zezanja, zafrkancija, nema pranja kopački, nema tog momenta. Ali eto, u biciklizmu očito ima da bar dođu na taj trening. To je nešto, evo, ja sam kako se zove slučajno, evo, radim pored jedne škole i točno to što kažeš, znači djeca ne dolaze, mislim, zapravo lažem, ima jako puno djece koje dolaze sa biciklima, jako puno, klamerice su im stvarno pune, ali ima isto tako jako puno djece koja se doslovno dovezu pred školski prag.
Znači, mislim, ne ulazim u to od kuda ta djeca putuju, gdje oni žive, zašto ih roditelji voze, ali da. Dosta su roditelji danas overprotective. Da, recimo, evo, primjer radi sebe. Prvi tjedan kad smo bili klinci od 1. do 4. mama je mene i susjedu, smo bili skupa odrasli, vodila do škole, drugi tjedan smo išli sami pješke. Kad smo krenuli u osnovnu školu koja nije više bila u našem mjestu, nego je bila baš isključivo u Velikoj Gorici, prva 2 dana me mama odvela na bus, nakon toga Snađi se, druže. Znaš u koliko sati, stanica je tu, hvala, vozi. Ajde da maknemo djecu sa ulice i vratimo na mobitele. Nazad na mreže. Di vidiš Discord kanal Biciklisti Hrvatska? Koja je vizija? Ti si ipak pokretač toga svega. Kako će se to razvijati? Šta ti tu vidiš? Pa znaš šta, ako stavimo na stranu sad te neke stvari, drago mi je da je povezalo ljude. Neka nova prijateljstva, poznanstva, sad da li su ona trajala ili na kraju svi su mi različiti, ja tebi pašem, ti meni ne i obrnuto. Ali kako god da okrenemo, opet su se ljudi međusobno povezali, otišli u zajedno vožnje, ne samo to, nego i sam, kako što se spomenuo, privatne druženja. Imamo jednu dvojicu koja, Dario i Mario, jel? Koji baš vole ići svaki dan na koncert, pa se drugi dan žale se ne mogu provoditi. Kak im je teško bilo na maratonu, jer su od sreće počeli i trčati, ne samo biciklirati. Ali povrh toga drago mi je da su ljudi počeli družiti, da je imalo nekakvog pozitivnog utjecaja na samu rekreaciju, gdje su neki znali komentirati da im se nekad nije dalo ići solo, pa su onda nekoga našli na Discordu ili nebitno gdje, koji je jednostavno otišao s njima, ili netko je došao u Zagreb, doselio se nebitno, nikad nije bio na Sljemenu, ti si došao, odveo si ga na Cener ili takve stvari. Tako da mi je, drago mi je da ide u tom smjeru. Nadam se da je ljudima i dalje još uvijek zabavno. Šta će biti dalje? Ne znam što bih vam rekao. Jel radiš aktivno i dalje koliko toliko aktivno na promociji, ajmo reći, tog Discorda, ili je to više word of mouth? Ne, ovu godinu sam, reći ću, skoro pa maksimalno zanemario, ja kažem zbog nekih privatnih stvari, pa se nisam baš mogao posvetiti. Sad sam u zadnjem vrijeme, kak ide valjda kraj godine, pa to tako ide, pa sam više aktivniji, ali sljedeće godine ću se malo više tome posvetiti, pa ćemo onda, ne znam što bih vam rekao u kojem smjeru, ali dok se ljudi druže i voze, i ne samo isključivo da se nađemo na vožnji, nego ovako privatno na kavi, pivi, soku, nebitno, ili otići u kino, kako i oni kažem, neki idu na koncerte i slično, jer se stvarno ljudi privatno druže, čak su se i neke ljubave rodile na Discordu. Eto, to mi je drago. Znači, to mi je drago. Jer na kraju dana bitno da se ljudi povežu. Jel možemo zalijepiti tu onaj QR kod ili nešto, da invajtamo ljude da skeniraju na ekranu i da dođu na Discord? Ako žele Discord, dečki su složili Zwift, ja osobno ne koristim Zwift, ne vozim, napravili su sve. Jel to još uvijek radi na neke pozivnice, jel tako, prijava na Discord kanal? Discord, da, koji sam stavio u Linktree to je u opisu profila na Instagramu, i doslovno je sve redom. Od Discorda do Instagram profila, Facebook i YouTube-a koji nisu baš aktivni, s time ću se... Za Facebook nisam doduše siguran, jer većinom današnja mi populacija više koristimo, evo ja osobno jesam odrastao recimo na Facebooku, ali sam se baš prebacio na Instagram. Fakat, stvarno sam više na Instagramu. Pa se nešto Facebookom i nisam previše zabavljao, niti aktivirao, ali kažem, ajmo reći da je Instagram aktivan. U zadnje vrijeme baš i ne, ali inače Instagram je bio najaktivniji, ali su sve pozivnice u tom Linktree-u, koji recimo mogu tebi Joža poslati, pa ti... Objavit ćemo to sve, nek ljudi dođu. Tu su bile i stvari, kad smo imali smo Petra isto riješila iz For Endurance-a, imali smo popust do kraja godine na neke izotonike, gelove i slično. To je bilo vrijedilo do kraja prošle godine, pa sam onda bio maknuo, ili prestalo biti aktivno. Mislim da je bilo 20% popusta, to ću vas odlagati. Pozdrav Petra. Pa sam tako povremeno ažurirao te linkove kako je išlo. Nekad su mi se ljudi čak i znali javiti, jer Discord ima tu foru da može, sad ću lagati, ne znam točno na pamet, znam da može vrijediti
sat, 2, 30 dana ili neograničeno invite link i onda su mi se znali ljudi javiti da im jednostavno link ne radi. I tu je i Strava klub i itd. Ja sam ti htio reći da naš Facebook recimo grmi, imamo neki suludu broj pratitelja, tipa 2000 ili tako nešto, a na Instagramu malo manje od 1000. Nas je Facebook još probio jer nas prati malo starija publika, tako da nemoj zanemariti Facebook. Ne, ja sam znao ono recimo kad je netko od vas otišao na vožnju pa to poslikao, u principu kad je neko, nisam htio uzimati tuđe slike i to, nego baš ako je netko od naše zajednice otišao, onda sam ja pitao da mogu uzeti slike da ih stavim na Instagram ili na Facebook i onda kad je bio Grano Fondo, ne znam, tipa Gradec, poslikao sve i svašta, ja sam ga pitao je li ti problem ako stavim slike, naravno da pače, i onda sam uzeo slike, objedinio u album i napisao da su članovi naše zajednice bili na Gran Fondo, Stubaki i slično. Ali, tako, eto, da. A YouTube, to nisi aktivan, ali koja je ideja s tim? YouTube kanal sam, mislim da se automatski sam ga bio napravio, našak to ide samo yes. Pazi, samo da te upozorim, tu Josip očekuje odgovor, ne, to ćemo snimati za vas. Da. Pa ne, ideja mi je bila da se snima nešto i da bude to aktivno. Sad, onda je tu opet onaj dio gdje moram naći nekog koji, jer ja nisam baš previše na cesti, nekog ko bi smio ovaj dio, jer sad da se isključivo baziram na svoj MTB i slično, nema smisla. Nego da sad opet, da li samo stavljati snimke nekih vožnji kojih je onako YouTube preplavljen, u jednu ruku možda nema smisla jer su svi već vidjeli sve staze na Sljemenu i u okolici našoj. Tako da evo, iskreno u kojem smjeru da ide YouTube kanal, ne znam, u jednu ruku bi stavljao video, u drugu ruku da li ići nešto ovako u vašem smjeru ili ono što smo raspravljali, možda tipa neke recenzije, sad koliko bi mi ljudima bili relevantni, zanimljivi. Ali može i tako nešto, recimo, recenzija, ne znam, kako si ti stavio onaj moj članak za alat, sad sam kupio električnu malu pumpu, ne znam, jesi vidio video? To mene zanima. Da, zanimljiva je, nije bila baš, ne znam jesi vidio, Pero, stavio sam bio nisam vidio post, ono šta ste kupili sam stavio. Znači bila jednostavno ti sa 60-70 eura na AliExpressu na 20 eura i kupio sam je čisto, znači kako sam ja znao gro puta reći da je to jednostavno za recenziju svih nas, jer ako neko ne kupi, nećemo ni znati. I onda sam je kupio i u principu se ispostavilo kak ja pupam gravela na, mislim sam bio stavio na 2,5 bara, to mi je onak za community, malo taj off-road koji vozim oko Gorice. Pa evo, trebalo je iskreno minutu, ali na kraju dana opet je napumpala i kad si negdje u šumi možda nemaš s sobom pumpu i to, a ona je mala i jednostavno lako je staviš doslovno i u džep, odradi posao. Ne znam sad duše kako da li bi napumpala tubeless, treba bi to isprobati, ali odradila je za 20 eura je stvarno odradila ok posao. A jesi probao cestovnu? 6 bara, tako nešto pumpati, ili ima dosta nisam, baterije? Ali mogao bi probati. Kad sam je tek izvadio out of the box, baš se mučila, i to je Tomislav recimo bio to primijetio, i onda sam je malo stavio na punjač, otišao sam, mislim da na sat vremena od doma, i onda je već bilo nije se više toliko mučila, ali vidiš, mogao bi ju probati, valjda mi neće grunut guma. Mi smo spremni riskirati naše gume, probat ćemo. Ali da, vidiš, i treba bi možda na enduro probati isto napumpat gumu. Da, ali u principu za 20 eura čisto ok proizvod, kojih je AliExpress pun. Gledam, jer cijelo vrijeme imam ideju snimiti video s AliExpress, ima Temu, ima i tako dalje, imam par video ideja za to će se nekad napraviti, ali svaka recenzija gdje si ti kupio proizvod sa svojim novcem. I još bolje ako to možeš dokazati, ali nije ni potrebno ako nisi ukaljao ugled, vjerovat ćemo ti. To je za vjerovat. Jer nemaš ti potrebu lagati, ja skupio ovaj mikrofon. Ja točno mogu reći je li on dobar ili loš. Jasno. Kome da nema smisla da opravdavaš se, lažeš. A to je ono što sam rekao, uvijek feedback, ne znam, svi su kupili Gobik dres, ja sam kupio nešto treće. Hvala. Vidimo se, Saša, ja sam kupio nešto treće, a meni je bilo čisto ja volim feedback, jer na kraju dana, znate sami, danas živimo u tom doba gdje su većina tih
youtubera i svih tih oglasa i recenzija, svega, sve je to ono plaćeno i ti u principu ne smiješ popljuvati proizvod ako ti želiš da tebi neko prije vremena, evo sad pošalje ovu knjigu da bi ti mogao nju prolistati, izreći svoje mišljenje i na dan njenog izlaska već uploadati video točno u ponoć. Nažalost živimo u takvom dobu. I onda meni se puno puta desilo gdje jednostavno vidim da neko mislim nemam ja ništa protiv da neko hvali proizvod, ali znaš kad vidiš da ga neko hvali samo zato jer znaš da je plaćen. A u suštini, pogotovo ako vidiš da je recenzija doslovno taj isti dan kad je izašlo globalno tržište. Gdje se znalo desiti, tipa recimo znam neke youtubere koje sam pratio tipa na MTB sceni i znam na način koji su razmišljali dok su bili, da kažem tak, samostalni, neovisni i onda su prešli, ne znam, neću sad reći, nije ih kupio, nije im ponudio ugovor Bowman Specialized, ali recimo tako veliki igrač i te neke stvari protiv kojih su se protivili prije, sad su na jednom super. I to znam da to više ne govori ta osoba, nego da to govori, gle, ja to mogu reći u obranu youtubera, kao i veliki youtuber. Ovo je posao, nažalost. Ma ne, apsolutno, jasno. Znači, mi od ovog ne zarađujemo ništa, samo trošimo lovu. Problem je što, evo, za meni, za ovaj serijal, sad što smo Goran i ja putovali, Bikepacking Girona Zagreb, jedan video koji traje od 7 do 12 minuta, ja sam na te videe potrošio po 10 sati. Na 10 sati u koji sam ja mogao zaraditi XY novaca da sam radio svoj posao. Da, jasno. I to može ići neko vrijeme na entuzijazmu, ali kasnije ćeš morati od toga nešto zaraditi, jer inače jednostavno, pogotovo sutra dobiješ djecu, recimo imaš obitelj ili tako nešto, pa pitat će te... Jako je to stalan posao nekom tipa većim igračima kao što je, da, jasno. Kužiš. Tako da, ali po meni trebaš ostati, imati obraz. Meni recimo to kod ovih nekih jeftinijih stvari koje nužno ne moraju biti lošije od ovih skupljih stvari. Kao recimo ta električna pumpica, da vas sad ne lažem. Da mislim da je savršena, kažem, ja sam na kraju dana upalio sam je 2 puta. Da je savršena, mislim da nije. Ima USB-C što definitivno podržavam. Koliko je traje punjenje ne znam. Ima indikator punjenja, ima PSI, ima bar, može sve podesiti i pumpa do 100 PSI u bare. Ja obično koristim bare pa ne znam to preračunati, evo, lagat ću, ali stvarno ne znam. Osim ako ne googlam. Ali, evo, jednostavno u minuti je digla ono od 0 na 2,5 bara ovoga guma. Kakav je ovo mogao biti video recenzija, sad nam bi sve rekao za bez veze. Ali gle, ovo će mu biti uvod u video. U prvi video na našem kanalu. Ovo se odreže. Ne, nema recimo. Ali da, u principu, tako da, ima jako puno kvalitetnih stvari na AliExpressu koje čak i ne možeš negdje pronaći. Recimo, ja sam našao alat koji razdvaja čeljusti kočnica, koji jednostavno nigdje nisam mogao naći. I uvijek sam koristio, znate sami, tire leverere, ako nisam imao to, imao sam šrafciger ili nešto, da. Koji, naravno, nitko nikad nije preporučivao, ali, bože moj, i nabavio sam taj alat. Nije on 20 eura za nešto što koristiš onako, ajmo reći, 1-2 put u 2-3 mjeseca. Ali to je alat koji baš tako koristiš rijetko. Ali to je alat koji se zapravo ne bude ni oštetio, ni potroši vremena, nego jednostavno i koristan. Imaš te kitove za, ne znam, provlačenje sajli kroz ramu, ili za ozračivanje kočnica, ozračivanje kočnica koje sam naručio za Shimano kočnice za 3 eura, dok kod nas košta po 20-30, odnosno za sram 50-60. Što čak čovjeku ne bi bilo ni žao da te kočnice i koče. To sam morao reći zbog svih onih ljubitelja na Discordu sramih kočnica, ali koji će me hejtat, ali nema veze. Da. Ja bih ti još za kraj rekao, jer morat ćemo ovo lagano privoditi kraju, da ne završimo u 29.12. Da si definitivno stvorio community, jer sam primijetio nekoliko mojih poznanika, prijatelja s kojima se znam već godinama, su kreirali veći WhatsApp grupe sa nekim ljudima sa Discorda, druže se, idu na planinarenje, idu na bicikle, idu na pića, tako da si definitivno... Su svoj dio ovoga jer su ovi na cesti, pa u jedno vrijeme smo imali ono kao dogovori za vožnje, pa je to bilo sve mix. Ovaj je napisao za XC, ovaj je napisao za MTB, i onda smo to malo bili odvojili i onda su skužili kako su se međusobno povezali ovako ko ljudi. Nas troje si pašimo i jednostavno su složili takvu grupu, pa i dalje naravno pišu na Discordu, ali za međusobne vožnje se dogovaraju ono na WhatsAppu.
Što je apsolutno u redu, Ma naravno. ne, pa gle, to je ovo što smo Da rekli na pače. početku. Povezalo Onaj je koji ti ljude i paše, to je tako je, povezalo je iznos ljude, mislim, voze, ti si tako uspio da. u svojoj namjeri. Da. Ja se nadam da ćeš nekad gostovati kod nas na maloj šajbi, jer si jako pričljiv, bio bi zanimljiv za taj koncept, jel tako? Baš bi se dobro uklopio nekad. Da. I imaš glas baš ono za... Šta za... To mi je neko rekao da imam Da, glas da. za voditelja. Baš za voditelja, Ne znam zašto, da. ali... Pa da, poslušat ćemo ga u montaži, ali meni isto djeluje zanimljivo. I vidit ćemo, izbacit ćemo ili Gorana ili Domagoja, neko od njih dvojice nije. Ili mene ili Josipa, tak svejedno. Šalim se. Pa ćemo te pozvat nekad i eto, s naše strane otvorena ruka suradnje. Nadam se da ćemo nešto snimati, raditi, družiti se, voziti, pit. Dečki, drago mi da sam se... Nismo se dugo Ne, sjedi još, nemoj još ići. Ne, pa samo da vas pozdravljam. Ne, reći To je bila ruka suradnje. Aha, to je bila ruka suradnje, da. Crna ruka suradnje. Ali dobro, u svakom slučaju, hvala vam na pozivu. Zvonko, veliko hvala što nas je ugostio. I što je odradio umjesto nas. Da. Hvala sponzorima, I hvala svima što nas nam je gledaju, i što nam je mami, tati. I što nam je točio pive. Da, da. Da. Da, eto onda za kraj mi možemo samo zahvaliti svim ljudima dobre volje koji su ovo gledali. Koji su izdržali ovo. Da, ne daj Bože ako ste stvarno Mislim, izdržali svaka ovo do čast, kraja. što ste rekli u 3:30? Pa treba Počeli smo snimati tek oko 6, tako da nije sad to puno, možda 4,5 Treba sata. izračunati, ali vidim da je tu po 50 minuta u prosjeku, svaki ovaj traja 43 do 53. Tako da trajat će ovo i ovo je sad 40 Editiranje će biti minuta. zanimljivo. Da. Da. Hvala svima što su gledali, hvala Zvonku i Bonku što nas je ugostio, hvala For Endurance-u, hvala svima koji su nas podržavali cijelu ovu godinu, što su nam pomogli da realiziramo bikepacking i mnoge druge stvari. Želimo još više napraviti toga, imamo ideje za neke druge bikepackinge, Bože zdravlja i svega. Htjeli bi i u podcastu ugostiti razne osobe iz ove industrije i sporta. Imamo velike planove, samo eto, daj Bože da uspijemo to sve. Bože zdravlja, da. Tako. I vremena, da. I vremena i svega. I hoćemo da nas, bar smo Goran i ja pričali, da nam pomogneš spustiti se na HT-ovima na enduro stazu. Rekao mi je, da. Da. Objavili smo Da 100 videa, se a živi nemamo... spustimo dolje. Objavili smo preko 100 videa, ali nemamo ni jedan sa MTB-a, tako da vrime. Može. Makar nas na Kustošjanske makadam odvezi. Nešto, daj nešto. Pa ne, dapače. Ja sam za. Martin i ja ćemo snimati iz udobnosti auta. Ništa, to je to. Zapratite sve dolje linkove i naše goste i vidimo se u sljedećim epizodama. Hvala, pozdrav. Pozdrav.